Дойдубар, жоммор, ситихи көтөллөнүн. Бу маннык кескиллах аттах кен кайыскалах керегелах өрөгөй тарахын 2-16 сылттан сагыллан быйыл 7 түгүлүн ытылдар. Проект автора Сунтар улугун культуратын уанна айылгытын салалтатын хотуна Тускулана Горохова Кабельянова. Жоро түһүлгө көмөтүнөн Сунтар жоно культура эйгетигер ан дойду. Бүтүн наруаттар 2 ардыларынагы, Россиятагы, республикатагы арас көн күрестерге, фестиваллерге, терәһинлерге бастың аттах кимнәк болбуттарын, улус бутчехин көмүскәтчилер айылгаттан берилдебит жогурдарын көрөн сөгөллөр мактаяллар. Бу сыллар усталарыгар Сунтар улугун дойдутун талпат алааннактара белиетенен дойдубар жоммор ситихи көтөллөнөн кайгабыл суруктарын уанна жарылыгын тутан канаттаналар. Күндү жоммут, курутун дойдубутугар, жоммотугар ситихи көтөллөк эргиллиекка, керени уруйдуокка, баарынан жоллонуокка.